A šta je diskrenja? Leti, nemam vremena. A gdje ćeš? Ide rati za Što ću rati da? A što neću? Što neću? Dragane, ja od jutros nisam stao. Već sam se digao. Popio sam 2 traverce. Sad moram ići kod Milana na marendu. Onda kad pojdem, onda moram piti. Moram puno piti. I tek kad sve završi, tek onda moram ići leći popodne da odmorim na svega. Puno si ti toga zasta za danas, nešto to sve stići. Toga i mene strah, a moram to završiti danas kako god znadem. Jer sutra imam druge stvari za rad. Nakon će mi se posla, onda neću moći glavu dignuti. I di sam onda? Di, Dragane, di! U kurcu! Najlakše ne raditi ništa i čekati drugog da ti napravi to što ti trebaš napraviti. Tako mora svak. A ima za mene posla? Biće, ako ja ovo ne završim sam, onda ću ti zvati.